And then so Dr. Sharp abaha nkranza nkrakan kranka tidoga no fe yamwache Mejo so ombeji udwan ampa mumfanche bibi aboko ede nyame ase hu na ache say edu de bia asem dwumade no doso ya bi won so ane ekoba bi fufuro nso yo wadaroma ene oba ya che de ede ya Dr. Sharp ye hwan de no wo ye wadaroma ye ntie eda se mechia ahefo nyina nso ene nyame nhira o se wo o hweye na asomdwie nso ebeba ede ama wo mempa ibone se yade eda wo so no enko obanefo bi enednam so edi sa oha no oha wo kwan bi so a asafo awurade nyankopon enyimfiri wo so amen onyi tumi no mfirim ene ahode no na amawa amre bebre ne yade aduro bi aka wa atimia yiye wo no mageso se emi wo ba bia wo no mame papa Dr. Sharp aye obi a odi habama ena ye adwuma ebu anyamema emanyamema eho etowom ye bu nipa bia ema ne free ne yaw adiem ema anije eye ne dia asase we so no ne ehu enwanwa eye enioma mienu yade ena memfanse ohia mepacho eyade a ehu pa ena wo yare na wo skakrade a edu ba bia ya ho etimi ye wayi kakra na se ko ba se mienu ni nyina ya yidi a ene ma medue nyame hu mobo bia wo tie yen tie na sha ne nso wa brache wa ko ba bi bebre ya ma waduro entimi anye ye da bia me ka se me si anye aduro ni ne wo numa esa wo yade sa ne tie ye wo enkra na mo no ye wo ni ma bebre wo biya matra makwe emfa kwem what in amateur na se edna mama nkyerɛ ne etoso mienu eduro ye no eya akyɛdeɛ ene sunsuma ye hyɛda ede ye be ede ma anya sanka obeduru tima market no ema no enuro ni nua no omoton bibia ton be 20 something years enti omonim nuro no but we de kwaya enko won se ne asem ne tie sa na ye atio ye de da bia ye ka kire mo se ye nim enioma nani so ye ye sua nuro no eya ade a eya japade a ewo ye fie na no mete se na yi blaster player kurampo de sempo ba queen bla enye ni ofiri onuma de de ayu ba ko asamoja mete se na ye no interview bi na o kire se ne maame bo Ghana national team but say basketball said de be me flash me won say ade no ne maame bo national team ewo emojanum abedi pele ba no won say ade no ewo emojanum sa na tie enti ye de no eye ade a me na namo ye a yenim ade no hu dwumadie de daada enye ne a yade ma ye wonum entimi nko entimi kire o se bia enkrofo daada wa bere enti umpese utu anamo ediko ba bia me the Reverend Dr. Mosiako do afrem Dr. Sharp the demon chase abruni ba me firi kransa ye firi ne kranka sunsu ne tumi ne anwode ache ma me tu anamo na bra me onum na wese yade no obetimi asan de akwa egise achacha kwata ena kompo sa nioma we sepe ena mumu ena menye ben se dipa ne kura no se na okasa dada ena ne kasa na tia kwa amana dani mumu ande ye be ya amana ba ende ena kura de ye ize kura hwem wo yade we bi wo de akinache mame nkyerɛw me nsonkro nsuo ntina akinye nti de eku nsonkro nsuo a ye hwiawe ma kyerɛ obi a Ghana mpanyimfo tie me asojafo apolisifo ene ne akeka ho me se me ye duro ede ma na anye ya me de usika na nkasa be ma memo 15,000 Ghana cedi tete 150 million ma mfa ma wa me pa acho ne America polisifo bebrechu report me ma ene nearby police station bia e wo ka so ho na mpa acho omo mechemenyi usika ifanye de be emfa ma ye mfeli ye nya duro e ma entimi mfeli obi ho no ma wo ye ndanya nyankopon mere aso ama na e wo so owu onu de na asem ye different apart from no
me pa cho me start ni ha ban ye adwuma no me ni record ba ku mpa obi se ya ye adwuma ma na antimi anya de be anye obi gisa nipa no bi ho no ma ye ma na duro wo ba me ho no ma utua sika ni bi na me wa duro ntino na me ma aduro no obi ho no ba gi ba akopɛ no de misika adwane eno sa ansoso de me soso ayi wo de sonsono ka pramle woni pramle kobra enda baba beda oka sa de tie ma me papa apafra no bibia nyu onum hwe wo asema wo ye enko me ba cho oba ya dia me bosu nyina bia nyu onum ma me ye ma na anye ya men compensate asema edi mfie sen free edebendie be na wachiri me pa cho ye no enye yasem ye ma ebekọ etwire epilepsy upa manemra 8 times a day twa utiri huni ayi nyina utimi twa uba na mantimi anya ma anya ya na kesa medicine medu sika ba ma 15000 Ghana cedi me prostrate roba no sha oba ma mentimi nyu roba na emom metimi amodura ma system no aye correct because ba ke man sha roba she enka minim she sa na tie ituba ne ye ma na adina entimi franchie ni ya na wa no wako ba bia ya chichira abo na o makwa koyi sa ade no e de afiro no mama cancer me ye ma ekọ osa me ye ma ekọ me ya osa duro ma osesia mpa cho obi ono ma be 8 years ni ana 10 years wontimi ni makoda oba na me osa duro bi o me pa cho me ye ma wa be 15 minutes time emo na okondo wache na okondo me ma omokoto breme wo omokoto no manimu ana o magihye tonko a wuni makoda no na gina me pa cho enka no wo manimu na menhwe na bunu difo no wonhwe ne wo ho ma me papa wo pressure e ma ebekọ so ekuro da ho emfa ne se ne eso masa ebekọ bi mu ni diabetes edurenti no mo ye kuro anyeye no ye de ye adeketwa ye ma diabetes edura ye ma odi asikire meduro enchiri a tiasefo asase so aduane bia obi wo TB tuberculosis ugbo wa no ye friend nsamawa moja abakura na ye mo ebekọ ho in heart kidney problem liver problem me pa cho ni nyina ye stroke and them one ye ni o ma bebre afidie so no aya de mena na ye adwuma enti no wo de TV no so numbers na eguso no me pa cho befa na wa frɛ se o frɛ ne asie betima ye na mpa cho ye ntimi anya anase wo hwɛ TV na wo de utimi ye de be etwa bibi ti se ayi utwa to phone so se papa ne kan se enti mi feli ya osi aha akwa nini sa wakem baby TV bi so anasa radio bi so ana ma ye adwuma ma me pa cho se anya ya adom ha frɛ o ma ye program frɛ na ka se sharp kura ne sa woni adu me pa che nya sa record no bi da wo da so to onum o ye de ben obi won mo ko private and kokobu pie obi bedwetting o kan twi ma na ya kwaye kuti abose dwonsokuro oh na dey so breast cancer se ayekuro se on kekao ya nioma bebre ma me papa o fra ya nya ya be kirew enioma yeye number sere na wo TV na nim no mini branch oba bia Dr. Sharp the demon chese ni branch oba bia meduro ni abonten ba bia obi beto anduro bi ma de Dr. Sharp di to so na lie Jese oba me ho na ma hwew me waka asoa oba be fa ka asoa ka na wasi wo overhead na se usi overhead na se a wafa ka Eco New Market no aka se obesi ADB bank usi ADB bank ya ukọ anim kakra bia on sa right ho a fitting shop bi o no aka se ukọ Dr. Sharp eze kura de usi ADB ono security for kase Dr. Sharp ampacho omunimo me consultation 200 Ghana cedis oba no aboa ho kakra me mo wadura amboa na nso a me mo waduro no oje no na utua ne kakra akra me se ono me yadura obekwa kope bosia kase e de aba nya me nhira onti na nim kire number se na 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 tie WhatsApp de we na WhatsApp also 020
489 7454 Tuesday na dwubia nso so no brada na dwubia no ubetimi atie wo Adom FM anadwo 11 to 12 me ba ke ho nso aya ye wo nyame nhira wonti na nim nhira wo yada se papa anti Dr. Sharp Heba and Prayer Center na yete no enka no anti wo frɛ no a na ne wone no adi nkomo so boss so amoso na wone na adi nkomo ha na brema kwan na no pɛ ye nkomo no nso ye de asie ni ada wasepa wo mre ene wada je kwasi aye krado ahosepe nso aye krado Sister Sandy ede beba na fem pensem mo so aba medin de afia amankwa tamaklo